Doming, mabali namin. Ay na, imbaglakid din ta saan asyak tinabudol-budol nanang. Da, apay akas taon na iti daras mga nagsublay. Kunak numapan ka gumatang iti merienda tayo. Nagsubli ka dagos dito'y puniraryata. Adda budol-budol. Nabiktima di may sa abakat tita kanto. Anya? Ay, dayjay tirigat na kadagiti senior citizen arumwar nga awan kadwada. Nabudol-budol tinwidro na kano a pensyon na. Anyan? Ayan jay bakutan ngay. Kinuyog dyan nakakita kan kwa na akam-am mo na. Napanday dyan police station. Ay, kaasimot. May subli pa nga tadya na budol-budol. Ay, awan lat ammo kon nanang. Napasama kanya kidintikas jay. Pulos mo saan kun anakita pa'y day di lalaki anang yawataklatan iti nabukol asang aribo. Anya katapan nakabalinti kastaa. Ngun nga ron. Saan ko mata maawatan no kasano day tabutol-butol? Kaslakit di ada power tan. Ekat, kasano? Kunak nung mabisin ka ako nam, iso amapan ka kumagumatang iti merienda. Ay, di talangan istor di talikod tinak gumatangan nanang. Biskwit kan soft drinks laangan tigatangak. Day tangarod, tinakaskas daw dita. Nonya katapan nakabalin ti adda kadagiti budol-budol. Pan nakabaling nga ti demonyo day jay tatang. Nabatada kasta. Takas ladamot pan nakabalin dang agtaod kadagiti matada. Wen, kasta tinapasamak kanya kide. Nagsaya ti pan nakisarsarita jay agpalpalama. Diretso ti panangkit kita na kanya. Tay di agbalawak kat makipinpinarangak matan. Idiwata miti limos. Ti amom sa nga kasotapisaos. Wen, kinunana adakkel unay ta sangaribo kanumatan jayaw awat ko. Sa nga gasot a pisos latta kanon di ited ko. Kat namati akmat. Nangirwarak iti sabal iti walit ko kat sinukatak din subli na ako na asangaribo. Idi kwan, kinunana nga ada ka makaman na akadwana kat nagdardarasan a pimanaw. Idi agbalawak. Sang nga gasot a pesos mo di igamak. Ay, nalpasan na kan. Anya pa'y? Diyay mo't nabukol asang aribo timbaga na asang gasot. Nagbata da panang luko. Ngem saan mo anapuutan ti pan nakalukom? Talaga anabudol-budol ka? Hangam diyay senior citizen di ka asyak launay tatang. Agasam, 20 mil diyay nala diyay budol-budol. Kasi talaga 5 gasot lat na bate librita na ako nam. Wen, kasla mapukpukaw ng tibukod na apanunot. Taming-mingmingan na latan di bankbook na. Ngala, anya nga rod. Agan anad tong taday jaya na inton sumarunaw. Naging gaita. Diyak pala maibo sa panunutin dyan istorya ni Rosa na budol-budol. Anya? Tapay mag. Oh, bakasot namla unay dyan na biktima apada a senyor. Nga road. Nasken na talaga ti panagan-anad. Likli ka na kasarita dagiti kasla am-amo da kalaunay nga oray saan tayo mo't ngam-am mo. Ay, huwag. Kas di isa ka no tinapasama kay pada a senyor. Ado, dagitay manglimlimo. Pagamuan tay bagada akam amuda kang oresan mat. Makagayo makano ti kikida da kita. Away, kaslagayo mga ta, ti budol-budol. May sa akita ti gayo mga ta? Adi bagbagam idi agayo ma'am. Anya, ay, sabali mo tagayo mag-ibagbagak idi Sikat ibagbagak idi nga dagayo man.
Anya asyak. Awun tapagamuan lada kasla na magnitak mo't idin kat di kan inadaywan nagayuman Ay, nagadungambaw. Di ka man gustay. Di mo baliktad ang ti istorya. Oh, nayasoron nun bakit? Kaslagit di Ay, mo dahitan ko na. Ay, nay. Pura brabi Na. Nagkumot kit din. Maturog tan. Di ka nag-istorya iti makapasuraw. Abangan no sa anak to man na makaturogan. Ngalawi. Maturog tan. Ay, nay. Naging pisat ulista. Ayan dati pagrututap no kaste analamin. Di na ko ni kaskaso. Sapay tinalikodan na. Do binukot ti kaya na di binukot. Naging tuturog laday ta. Nagdarasin ngayon nakaturog. Ay, maturog ang kunti kunak ngam. Sa anak pa'y mata makaturog. Iso nga, agin tuturog ak muten. Pwede kito'y sabot tinyog kinarusan ni Sufing. Sabagay, napintas dagito'y. Dagito'y ti napintas ama isubling nga usarin ama lokong. Napintas sa pagsabawan iti lauyan ako. Sanpay anapudot na agigup ka. Nang rona nga tan bulalaw. Wino inal sa manakarnit kaldeng. Apaw! Nagmayatan tagigup dito'y. Agpagatang aktuman iti maanger abulalo. Tadagito'y to ti usarin mi apagkalduan kembakay. Kita sabot tinyog nga inalam. Nagmayat mo ti naramid mo. Kinarusa mi ti husto. Nakasilsilang. Pagkalduan ka di dagito'y baka. Anya pagkalduan? Isagsaganak dagita nga isunto ti panganan dagiti kuting inton sa anan a pasusuan di inada. Anya? Ay saan? Dagiti plastik a malukong. Ngas usarin tatitid mo panganan to dagiti kuting. Isukat mo dagito yun. Anya? May mayat mutla dagito yung isu ti usarin ta pagkalduan wino malukong. San pa ya basta mabuong no may batan. Nalaklak ka pa'y kidi nga inawan. Kasla usar ti bang gagamaw. Anya? Tila sasabumit. Wala makamuka no dagita ti kayat mo nga usaran. Ay, pakarusak anaimbag dagito'y pa'y. Ta iso ti usarin taman. Adayo, anataltalgad dagito'y pagigupan itidigo. Ngam dagiti plastik amalukong aginat gatang mo. Mayat tirik na nukasting isa parte ag exercise ngam ni. Sa anakon anak ka daw asa nagsukat. Ori kastikon. Bagay ko matisuot ko at t-shirt kan swimming trunk. Mas cute takmat ngamin dito swimming trunk nga isuot ko ngagtaray-taray ngam day porontong nga insaganan ni Sofing nga usar
mas may mayat daytoy. Tamayat ti plaster na. Ken agminar dagiti na bisked pay lang agurgurong ko. Ay, maladaw sa manan ni Duming, kapitan. Ay na. Ay, good morning. Ay, may saasik siya. Bakit? San pa'y gayam una bakit tilangan? Good morning, madam. Dumanon kayo dito opisina. Thank you. Uray, di mo pa iibagang nga agtugawak. Agtugawak kung dito'y sanguti, lamisaan mo. Excuse me, agsikawilak man lang. Apo. Anya ti may paay ko kada kayo, madam. Ay, anyan. Makasisirap. Gayam. Siyak ni Korda. Day tatinagan ko, anasilpuan iti Smith, nga apelido day di Amerikano, mister ko. Sayang ka, nakubid iday. Ay, kastaya. Anyan apan nakipinarang na kanya. Anya ti may paime dito barangay, madam. Apa yan? Apay madam, kaslada sa gubanit mo. Nagmayat mati, rubuat ko nga imay dito. Apay nga kasla, aginawak mata ni di pa nagretnak. Ay, kastaya. Ay, di mo ibaga. Pagpainaw tilangak, tapay kita sang kakita nak. Mga numarunaw ako, nasang kapurring na. Kasla, maulaw ako na. Agsakit ti rusok ko. Yay. Isalbag, adan samot kaibaan at tarakan nyo dito barangay hall. Nanene, awan, Ma'am Korda. Ay, agbuligaw-gaw mo tinda kita matam. Ay, apa yan? Yak maawatan. Oops! Ay, imbagta. Naabuta kasi narapa. Natali mo daon. Nagdagsan. Ay, salbag. Kasano retuin? Ipaidak dita supa. Ay, madam. Anyat mapaspasamak mo. Madam. Anong andak? At ka di power mau. What? Aprusam kumati ulaw. Yay. Iamoy mo, data banks ko. Nay, malinggan, dagiti matag. Ay, apo. Alan, iamoy mo, data banks ko. Kalpasan na. Pidil-pidilem, data pidit-pidit ko. Uwano, dagita lapayag ko. Agasan nak, pangaasem, maulawak. Salbag niya yat. Naan-anuak lagid de. Ay, sana kun amakalisi. Tamuna no kasano ti maan-anungan. Rosa, diyak ko may pagkada ito, ngam kasekretarya, ibagaksa, Anya? Kwa ngamin Rosa, ni Kagawad, ni tatang mo, kwa ngamin. Anya ako Sika at talaga. Paggagaran nakpailang. Apay ni tatang? Kwa kanaw, adda ka no nakasirip kadakwada di kalman. Anya?
Nakasirip ka dakwada? Anya ka dakwada? Asino ti kadwana? Siksi abo makit kano meteng. Kadwana kano di barangay hall iti Kalman. Anya? Adda kano siksi abaket anapan di barangay hall iti Kalman. Awanak namin ijay ket. Ket amaw. Mayat kano ti panangap-apros ni kagawad iti una. Yam amoy na kano ti bangs di siksi abaket. Anya? Wan. Rosa, mayak man anak ka. Ala, ninanasoping na jay Amang ano pagdamaganak na makita nak. Hasanak ang pakita, Rosa. Anya? Pumanaw akong magna akong gitaridaw ti kusina yun. Ala. Rosa. Adda ka? Ay, uwan na nang. Ilukat yulatan da tari daw. Ay, nasapay ko ma. Tadi na madlaw ni Tisya nga pimanaw. Ayan ni Dumay. Ay, napan iti barangay hall. Iso ti ka sa uyaw? Saan? Nasaya tawan dito balayaw. Si kaman ti pagdamagak na daamaw. Ha? Amok iti. Adan sa kano makisinsinnarak kang tatang mo di barangay hall. Ha? Nagkuna? Adan na kaibaga kanyak. Jaket asitaran adagos di amam. Agurnungak pa iti ebidensya. Taamangan do baliktad naktumanay. Ala! Anya baliktad ti sasawan yon. Ibagan tumanan ni tatang mo akayat ko lang nga apaan. Iso asakbay asitarak. Siguradwak nga umunangan da panggapwak. Adda ka di amaw. Rosa. Hey, good morning. Sika ti barangay secretary? Ay, huwin ma'am. Siya. Ay, thank you. Ay, timing. Ay, sikan ti pangibatyak iti daytoy. Nay? Anya tilinaon rin abag. Regalo kini kagawad guste. Sigod at chairman dito'y nagbugsutan. Ha? Mas daaw ka nga no apay arigalwa ka niya. Ang di kan mas daaw. Napalabas ti Paskwa ajak na regalwan. Isa, belated pamasko ken kwa na daytoy. Ay, kasta ka day? Ay, dudwata mit dito. Saan ka day? Ay, one, Mrs. Awan tay officer of the day, naladaw. Kada tala daytoy, wan? Alaam gayam daytoy. Anya day ta? Pagpalinis iti rupa. Tapno, ad-adda apumudaw tarupam. Alaam mo. Alaam mo. Para ken ka talaga daytoy. Kahit itad mundo mat kinikagawad gusti daytoy. Mapalay. Ay, imbag ta naranaan kayo dito sa sangot store kagawad. At napapaitan ni ikit ko. Anya? Ni Korda? Iso ti ikid mo? Manmat. Alain nyo kano daytoy. An-anib yu kano. Anya? An-anib? Isigpit yu iti pita kayo. Secret yu kano laan. Di yu ipakpakita iti sa bali. Sige. Anya ti maitid na dayto yung an-anib. Agswerte kayo kano. Addan to di yu mapuutan asumangpat akwar tayo. Nayon kano di regalo na kada kayo. Ngayon bati na di barangay ho. Anya? Adaya regalo ngayon bati na ijay. Imbati na kano kinimanang tisyang a sekretary. Nagloko na tisyang. Awan mo't intid na kanya kita'y napanak ijay. Amang ano nalipatan na lang nga.
Alaan nyo. Sige. Sana dakas no, patsin da ito yung anib. Adda ay madi nga umawat iti swerte. Para mo't kin ni kagawad tayo to'y marisuping. Alaan mo na, at kamat lang dito yan. Nay, nagpintasan day ta abag. Anyat tagyan na. Ay, diya ka mo Nagmayat mo ti pa nakabalkot day ta na dita. Itad mo doon kin ni kagawad. Tad din sabat nalagip ni sekretarya nga intad idi malam. Aya, Saan ka di nga umay dito'y barangay hall ni kagawad? Gusti. nagkuyog na dumay nga nagpailay kagawad. Ay, wan. Adagayang meeting da kada mayor ija munisipyo. Alakot ala karon daytan Para kada kayo mat siguro adwa dayta, mari. From a special someone. Kunhana mat. Ay, unan niya. Adapay na i-drawing ang nalabasit asinan puso iti nakaisuratan dayta. Agsakana ni Husteng. Isuday to yun tay kunak. Nanang, agparbang kayo. Nakasaok ni Tisha nga barangay sekretary. Nagbatad day to yun, Rusa. Agasem, rinigalwan day di abakat iti shoes a parabates. Swimming tank ko no day to, Rusa. Oh. Nanang, amang ano na budol-budol ni Tatang. Nagayuma ko nakmanlangan. Nagayuba ga. Kasta ti ko na ni Tishang. Adula amin day ta gayo-gayuba. Agin pupugikit di manan di abab Kwa, kuna ni Doming, adan sa kanoan anib ni Tatang nga intad day di abakat kurda. Amang ano day Ay, di. adula amin niya ibagbaga Rusa. Ay, Kunak ka, nga ka diti balay darusa, Sufay. Ay, bakit na sinurot nak dito, Gusteng. Alam na ito yung regalo. Oh, dispensarum, talino katak. Ne, kwa, igyak ka Di ka muna nagpalawag. Tangay ka na yung nakaluklukwan, pumaanawakaon. Anya, papanam. Inakidya Isabelan. Ay, abamon ni bakit korda, tayo sut ka balay mo. Bakit? Nagayumaak. Ginayumanak na dya bakit ko. Ano lamin, di ka man. Diyak mamati na ita, gayo-gayo ba? Dati man ne. Dahil ka, tipinanggayuman ni kurda kanya. Kitama. Na, anya na ita. Sa nga pirgi sa lupot ang naburdaan iti sinanulag. Apay na ita. ay, gayuma day ta, Nanang. Anya, mamati ka mo titigayo ba, Rusa? Wad, Nanang. Ay, gayuma day ta. Bakit? Mamati ka kuma. Kiyaman na. Ayunan nak ni Rosa. Ay, gayuma na ita. Ginayuma nak niya. Ay, gayuma. Kung naklano agpaypay sound, tagtagainip ko lagayam. Siksiman mo't na niya bakit korda. Doming, mabali namin. Nagpakasar damat laangan. Nay, asino ti nagpakasar? Dangay mang ose kan manang tibya. Dagiti ka na yun makiapa ka dagiti babaraw, mapandi di balay da. Wan, kasta unay ti kina-estrikto day di kakaiso na nga anak da. Awan ti basta makaadak iti arubayan da kay. Nakapili damatla iti nangasawa iti anak dan. Wan, ado ti mas daaw, takasar adagos. Kap-kap na kanda nga tamot saan dan apaluspusan? Iso akasar adagos tapno daras maibaod. Maibaod? Gitwain. No agkasardan awanan binabaw yan. Nasayat lang kaya't matlaang ya anak na tipa ikasardakan ko na. Amangan mat no isudalat akin kaya. Amok pa yan. Basta agkasardan inton biyernes na umay alawas. Apay a biyernes? Wan, inton biyernes na umay alawas ang ti kasarda.
Apay, kasla naklaat kayo. Ay, nagadung aldaw biyernes pay. Anya ko mati-question no biyernes, nanang. Ay, kasla biyernes santaw nga. Ambom, kung naday di apong mo abakat, nadagsin ka nung aldaw day ta biyernes, uray ti martes, madidagitang aldaw ko nana. Awan itandagita, nanang. Mayat amin nga aldaw. Nay, agtungtungtung tamutlaktan, nanang. Ha? Di tapay agrubot aya. Apo, kasla nabambanugak pa lang kami iti panagriknak iti panagmalmalem tayo po ni Rarya di kalman. Iso ka oray no saan tapay ang mapanita. Iso Agin na nata mambait. Agornosak dito'y balay may. Ay, uray siyakmot nga rod. Kakaiso na nga awan ni Domeng. Awan makasali iti panagdalos ko iti balay. Malem to no sumangput dagi jay. Wen ka no. Sige nanang, agawid akpay nga rod. Umayak to dito balayo, sakbay ti pangaldaw, tagsaango tayo to ang mangaldawan. Ay, adda nga rod balo na mapangaldawan ta. Awan masida dito'y balay kay. Iso nga rod nga umayak to, tabit-bitak ton jay pressure cooker. Adaang rin tayo abulalo. Abaw, nagsaya atay. Ay, makabanog at talaga ti agipak ni. Saan abali? Napak niya kung dito'y corner ni Domeng. Tikat nagado awarana. Ipay kat amo no ibabasuran dagiti papel nga kaiwara dito'y abay tinaabungan ang makinilya. Di na matlaos usaran da ito ang makinilya. Di na pay lakat ilako na dagumatang. Makasalila dito'y. Madya. Makatuglo pagsamat gapo iti banog kon. Uray tayin sang kumat itayin jay kunak nga angran mi kinana nga bulalo. Uray kat na angarmatan. Jay tula mang timplan. Ay, yan na naklabit dito'y sofa. Dito'y timasansan a pagiladan ni Domeng no nabanogan nga aglaptap. Maturog dito yan no kasjay. Makapatuglap samat ti agpwisto dito Padasag man mo ti agilad nga urisan nga oras ti panagilad. Mayat ti agilad dito'y sofa. Rosa, agaw awis ni Bitog. Mapanta kayo kano ijay kantin inton vacant period. Ni Bitog? Manchang? Ala, agi libre iti snacks. Di uray man nagilibre. Agsingir tumat la dayjay. Saan mat nga ta? Ilakat mabainan. Agsingir iti kasukat ti palibre na. Saan aje balor tin libre na ti singiran na no di kat agbiro kiti kasukat na. Ay, sika no ibagam to kan kwa na asikan ti anya? Kwa awan. Basta sana kag pay libre. Adabalon ko ng snack ko. Ay, kunakla no may raman ako niti libre. Ay, ibingayan nakto nga rod iti balon mo. Awan nga minadawat ko kiniinang. Anya? Sika talaga ismin. Ipaspasubo na. Saan mat? Kunak ngamin numayat ka. Di ka madanagan. Siya kundi mangilibre kan kay ti snacks. Di mon iramraman day je abitog. Adan ni Rosa? Awan pay. Apay aya?
Balasangan ti anak ta. Apay no balasa ngayon. Di mo ko naayar, Mau. San mo ta? Apay nga raw. Anyat kaya't maasawa ni Tikino na maabalasa nga ti anak ta. Armen Danton. O, anya nga ay. Amangan no saan tula ato, ha? Ti amok kat armandan. Taday tansa ti agpaisaw. Ay. Sana basta lalaki ti agarap ka ni Rosa. Masapula kita anta. Anya, si Kati agpilay? Natural. Kita ka na yung bagday tayo may kari. Sana basta lalaki dita pultot tinwasino pilato. Di mo una is-istriktuan ni Rosa. Aso, si Tidaya alapsat ti anak ta. Sana basta lalaki laditan ti mapalubusan nga agarap kay Guana. Siya, tiyagpilay. Na! Siyak ti burida kaputot ni gobernador, tata. Apaw! Pakadayawan launa iti papasyar mo dito inano mo apagtaengan mi barawk. Sana da kayo ti pasyarak, tata. One mad. Amok asa na siya ka. Nudikat ni Rosita ng anak ni Kunanam Supeng. Adda ka di, tata. Ilugan ko iti kotsek, mapan kami man agpag na igid ti karayan. Ay, mapit lang tayo bak. Simrak iti kwarto na. Ay, mga no di na kaya ti rumwar, tata. No nga ta, dano na kaun iti kwarto na. Ha! Amangan no makapaypayub-yub kayo, tata. Stateside to sigarilyok. Ha! Kahit mo patasan. Agpayub-yub ka. Kabayatan ti panagsarasarita may kan Rosa dita kwarto na. Rosa! Ada sa nga ilim. Rumor ka dita kwarto. Ni. Apa nga parawaram, tata? Nailat nga min ti kwarto ni Rosa. Isu amay mayat no dito'y kayo salas ngagsarita. Ure kat panawang kayo. Sanak ngagdengeg iti panagsarita yo. Sige Mga laka iti susupom dito yung sigarilyo. Wala. Padasik mamutag sigarilyo, baro. Ay saan? Di mo sinjan dayta. Mutoy. Apay nga alaam kat padasik nga ron matag sigarilyo. Ay saan ko nakmat? Madi ka no padpadasan dayta pa nagsigarilyo ta sa pulem ton. Anwam nga ron day takot. Basta! Saan mo asin dyan? Ibuleng ko. Ay, saan? Sayang mo't. Stateside day ta nangina. Kailalaam? Itad kong talang arudan kan pare ikaw. Sayang mo't day ta. Ay saan? Idulin ko. Anya? Inteddakan ka. Impadawat da. Regalo ko maday ta. Swertem. Ita ipadawat mo mait. Di kasla impadawat mo ti swertem. Idulin ko latan. Tsak masumbatan day tayat mo ay bagbagam manong bitog. Ubingak pa eh. Si kamat Rosa. Jagmat ko na nga agasawa tan sumbatan nak. Uray pay. 4th year high school ak pay lang. Awan pay amok dita. Awan question, 4th year high school ka pailaan. Siyak nga 4th year ak pailaan mat. Aday mo nga inauna ka kami siya. Isong nga da 4th year ak pailaan, ti enor uray ka ama ka eskwela ak. Anya? Rabak ko lang. Ay, basta. Sikat ay ayat Rosa. Isong nga ayatun nakmatan, please. Nilaangan ismin ti ayatam. Ha? Kaya't nakaday jay. Basta timbagana. Uwan Esmin. Iso akastoy. Agtulag ta, ha? Anya ti pagtulagan ta bito. Sige, mayatak makitulag kan ka.
Di ka madanagan, datangdan mo kanyak. Wan, uray din akong tangdanan. Anya ti pagtulagan ta? Kastoy, ibagam asa anak akayat. Ibagam nga iso ti para kanyak. Ken siyak ti para ken kuana. Wan, adda sa bali nga agar-aram kan kuana. Managpabain na nga mindajay. Iso aman mano amapan ijay balay da Rosa. Anya? Adda ka ribal ko? O sino? Ni Ingo. Nay, jay tagabantay. Wan, dayjay sa tikayat ni Rosa. Kasta aguray ka. Amuksan ti bagbagam. Daytoy ka di bagbagada akalaingan iti seksyon sampagita. Wan, day platat ti pukis na. Dayjay gayam ha? But-but ngak dayjay. Anwam? Basta but-but ngak, maamwam to. Rosa, umay ka. Mapantay di likod ti bagadalan. Apay? Adag bibinugbog. Mapantamot kitaan. Sino tagbibinugbog? Jack amo. Kasla nang nagkutinagan nga Ingo. Ha? Ni Domeng? Isunsa. Umay kan. Dadan iji opisina ti principal. Kulapit ni Domeng. Naudatal adagos ni Bito gidi bimalas. Dagijay kamuon ni Domeng ti ebidensya asaan nga iso tinangirugi iti apa. Wala. Agasam. Nagtitinulungan gayam dagiti barkada ni Bitog. Inuray na ni Bitog a mismo tinang bitog kenkwana sa bimalas. Agnakamat ngatan ni Bitog. Anya ngay. Ad-adda na saan mo akayat ni Bitog? Sigod mo tadyak kayat dayjay. Nilang amin tatangkad. Pirme ti panangiday-dayaw na. Anya nga tamat ti pangiday-dayawan ni tatang mo iti dayjay? Manigarilyo ken barkadistamat. Gapo nga tataputot ti gobernador amangan no saan nga amo ni tatang? Anya ti di na amo? Di mo sasawan iti sabali tayo Ay, anya dayta? Adda nang ibaga kanyak, aputot ti gobernador iti ruwarday di apito. Di mo sasawan iti sabali ismen? Uuwan. Anyan ang naglastok? Saan matgayam nga uri? Adda man jay putot ti gobernador lakay. Sapsapulan na ka. Wen, nanggag ti ungro ti kutsina nagsardeng di tabatog. Rumwar ka ansak bay asumreklatan dito'y balay. Awan baba inday jay kat asumreklatan dito'y balay akas lang pumalay. Ay, Wen, kasaok. Nay, isardeng mo na pampanoy-noyan. Di mo urayan akagura na kan tumuten ni Rosa. Ado, ti kakadwamita, baraw. Di motorsiklo pa tinaduma. Ay, uwan. Adda nga min session mi inton madamdama. Awisak ni Rosa. Sesyon? Uwan. Amok, di yung maawatan timbaga ka session. Get together ming aggagayem. Ket saklati awan ka partner na, no, jak maawis ni Rosa. Iso asit ka ti mangibaga sumurot kanyak tata. Ha? Amo ka sumurot kanyak ni Rosa, no, si kati mangibaga tata. Iso nga ibagam asumurot kanyak. Ay, nagloko na ito. Mandara na kit din. Tata? Ah. Api adi kag sao? When no?
Di mo palubusan. Ay, san man mo ni ibaga ka sumurot king kabaro. Kasta man ti kayat ko. Ay, hun gayam. At dain lasin ko itiintad ni papang allowance ko. Aha. Daytoy. Alam dayto tata. Imbag lang nga igatang mumot iti mulmulam akindi. Nabukala sa ngaribo. Para kindi only. Nakat, kasla itala makakita ka itinabugal asang ngaribo, tata. Uwan, para kindi. Kalakan mo. Isanin. Bayam, ibaga kinirusa ta sumurot ka na kayo. Sige. Urayak di tarwar. Nalipatan na matin ganyan ako ti isang aribo. Ay sabagay, yak matlawa din kay. Gustay. Ni ada kagayam di tabakit. Uy, ti amom kat sa anak pa'y asimbang patan niya. Naglemeng ka. Kaslakastan, di tari daw ti kusina ti simrikak itay simbang putak. At da pulis ang nakitak di talikod. Pulis? Uy, da isinsinyas da kanyak gamjak mo't unay maawa at ano niya dayay. Kasla di da kayat nga agsauak. Na impakuros da titamududa iti bibigda. Nini. Apay nga tabakat. Tatang. Imbag tarimwaran day jabito. Kunaklan na ibaon nyo man iti kwarto kun. Kwarto siya. Agsubli ka iti kwartom. Itrangkam. Apay tatang. Alan, itrangkam. Ang mga nuagpilit asumbrek iti kwartom na ibaga ka di mo ka iti sumurot. Nga uri ibaga ka sumurot ka. Alat Rosa, ang palam ti ko na ni tatang mo. Ang mga numairaman ka pa'y ama pulis. Anya? Sige. Saan na ka diliwan? Ay, Andi mas tayo. ni Bitog na dyan. Kung akon ka, iso ti gagara na iti pulis. Mapan ka iti ayan ni Rosa. Kita aki mapaspasamak di tarwar. Ikatan nyo di posas ko. Ipulong kayo kinipapak. Agalwag kayo. Thank you, Apo Pulis. Agsardeng ba't nga tanday ta amang riribo kiti balasang ko. Yaman at tatang. Kunaklan ay pilit daklatan kinibitog. Apo Pulis, adik ni Bitog. Dito ti sigarilyo na Nangalami ti Deta Rosa. Intad ko ken kwa na dayta, Bitog. Intad ko ken ni Rosa. Naggapukan ka dayta, sang aya? Wen, ipasigarilyo kumakanyak dayta. Diyak sinigarilyo. Indulin mo gayam bakat. Wen. Intad ni nanang kanyak, tayo sublik kanukan kwa na. Imbaga ni Domeng, adagiti pulis ti pangtadak. Ikatan nyo ti posas ko. Agalwag kayo kan papakagobernador. Ikatan nyo. Ni papamti ng patiliwken ka, loko. Awan ka no ti putot na nga adik. Nalpas. Natagtagainap kumatkanday tayo may saan agar-aram kanyak ide. Duming, mabali namin. Di ka pa'y maturog, Dom. Madam Dama, mangirugiak man iti salaysay. Kunak ng short story lang ti sursurat mga ipatpatulod mo iti publication. Pasaray agsurat ako mo iti salaysay, no at kayat ko salaysayan. Kasta ay ha? No daddo mamay, mangsurat ak iti di nakapapati apasamak. Nakitay di nakapapati hinggang pudno. Kasano dayta? Kas kumano si kakit ibagbagam nga dagagayim mo asa na makitkita ti sabali. Asi ka lang ti makakitkita ken makangkangag iti boses da. Wan. Kas ko makadagiti kaiban. Pilyon da ka no ti pagpakitaan da.
Wayne, nagiti kakasta pasamak, at sinurat ko iti namin sa nakasta. Ay, Wen, nabasak day jay dom. Asino nga iti mamati? Talaga nga awan mamati no istorya nga dagayim mo adi makita. Ngam si ka mismo amang ibagbaga kat mamati ka. Gaputapon numit nga da makitkita maratdatlag. At nakasta pasamak. At na kita agistorya nakakita iti aningaas. Awan mapamati na. Ngam iso mismo. Mamati. Gaputapon numit nga da makitkita na asaan na makita ti sabali. Wanan, ngam tagtagainap ko ladagitan dong. Sige, umuna akong dita kwarto. Sumarunukan tulat tantan makaturturog ako. Ay na, ito ay pa nakaidag di si amin ni Rosa. Hanggang siya kumatla maalat iturog ko. Nagsurat akpay ko ma. Mandak mat nga rudan di ti kama. Pilitak lang. Ay ide maklata. Makaturog ak tulata. Nagrigat kaya man ti agkali ti abot. Kasla naglakay ti panang pampanunot ko. Ay, nadaripus akong itilingag. Awan sapelat namin sa nga pulo adara sa panangigusod ko dito barita. Di pa ikat nakarakaron to abannog kaon. Inton palaak na dito nabukwal ka. Nangaro na inton naunag ton ti makalek. Ay, awan. Jak sa kabaalan na ito. Ano? Dom, di ka matla mauray nga umay ag kape. Iso nga inyag kundi toy kape. Aya, apagisaw. Insardang ko tagkali. Kasla ka lang nakalagip nga niya. Anyat nakapampanunutam nga agkali iti abot. Talaga napanunot ko tagkali iti abot. Pangibilingan ka rin iti basura. Iti basura asa na marunaw. Ipisok iti dati kalkalit nga abot. Mayat mat. Nangruna kat maiparit ti agpuor. Talaga maiparit. Awan agpuor. Nangruna lang arudan no lagi tayo plastic. Nala, isardeng mo pa ila dayta. Umay kapay agkape. Bayat man, dyan na panunot ni Domi nga panagkali ti abot ti likod ti balayda. Itamampay. Apay ka no, di abot. Kat pagibasuraan daga road. Kung naglano nagkali iti balitok, kaputa adda na tagtagainap na. Anya? Ay sus! Adda dagitay agkalkali iti arubayan ti babalayda. Gapo kano tada na tagtagainip na aggamon. Saan mo't nga taakas ta ti gapo na anapanunot ni Doming tinagkali ti abot? Di kay mapanijay punerarya kan Rosa aya. Ay mapanak. Ni Rosa di mawag itay. Imbaga na amalada wano amangan nenton aldawan nga umay. Awang gayam. San mutla na tuloy ang nagikat jay balsamador? Saan? Kinasarsarita mi akin Rosa. Nagagat ka na anos nga men. Manmanaw ti masarakan nakaskan kwa na. Nakabut-buting lang amin ti panagmat-matla ni Akos. Kasla kanain ang makigkigtot. Dahil laang mo. Makigkigtutak mo no daduma. Kasla kanain ang makakitkita iti nakabut-butang.
Nagdadakkel tumot nga min dagiti mulagat na. Uray kat nanos kat nagagatmat ako nam. Ano san yun Imbag tada madadaan nga agbalsamar no adda mayag iya malamayan. Win nga Rod. Sa balilaang dagiti agayab nga agpamasaya giti menatay da kadagiti babalay da. Iso ti ibabaon minukwan. Gayam! Iso adi yung ungtan. Tapdo di na mapanunod ti agikat. Win. Sa awan matiga po na maungtan tanagagat nga Rod. Manakam atao ni Akaws. Awan ang mga no ibaga na tirtirain yun. Kunak na no di kay umay tata. Diyak man ammo. Sana ka makaturog itay. Nasapa kami anang rabi ka na nang iyo. Ta maturog ak mamasapa kung kunak. Awan mo tuturugak. Iso na panunot yun, ti umay dito. Ewan, makipagtano daklangin. Tadagunggunak adi makaturog. Pag-isaw tada kadwa mi. Kani, saan salat ta amapukaw do iti agar-aramin iti kalukwan. Day tanga raod. Agasem ta uso pay lati matakaw abalaybay. Ada aga kasi di sanda abalaybay winuli na baan. Ay baring masalamaan mi ida. Una, sa bali lang nagitay sulpeng nga agibulos kada iti aso da no iti rabi. Awan lat di pagparparikodan ni di barangay. Iso akasapulan lat ti panagrunda dagiti barangay tanod. Pag-iso. Si Mina ako dito nagsapalan. Makatutulog ako na. Day. Sino dahi tatataulan ni rambutan? Masilawan dita silaw dita poste. Sino ka? Who are you? Imbag tanasarakan ka gayom. Kunak tumat nga awan ka di tabalayo. Sumangpet ka pa'y lagayam. Gayam nak? Ne, san ka nga mamaw? Naglaka ka ang makalipatan gayom. Siyak ni good. Ay, berngas ko gayam ti good. Anasilpan iti fire. Good fire. Angam Sator ti talaga a first name ko. Anya? Sator? Good fire? Saan Sator Nino Goyod alias Good fire. Awan? Di ka malagip ng ngala. Agsarita ta. Anyat ka sa pulam kanya. Makidagusak man la dita balayo. Amumot at tumingan tirabi. Awan amok apagdagusak dito'y nagbugsutan. Kasta. Adda misyon ko kada kayo amin at aga nagbugsutan. Naimbag adamag daytoy. Naimbag adamag? Wan. Ammom ti maipapan iti naidulin a bilyones. A kwarta kentoneto nilada a balito. Kulitaba siya. Anya? Asos. 100%. Ada kayo at aga nagbugsutan ti kaunaan a mabinipisyaran. Agsasaon sa tipod no da ito ya. Anya. Di nakadi paumyanan di tabalayo. Malala. Umay ka. Dumanon ka di tabalay. Ituloy tatag sarita.
maturog sanjay sa nga ilem. Un nga ta. Nauli magditayan na akwarto. Nakasalsalawam mo't itid ay jay. Nadanon ko di talaktawan iti sumang petak. Awan kanong nga rod di pagdagusan na. Nagpakpakasi ang makiturog pa'y laeng. Kada misyon na dito'y nagbugsutan. Kasta. Gayim mo ka no, mate? Kasta ti kunana. Ngam saan ko amalagi pagayim. Ang baybay antan. Tinapadag kati grasyang imbagana. Agpay suday jay suping. Ngata. Wen, ay sus. Konektado day to yung kiniapo na kay. Pagbaknangan ti isang bay na. Sika ti barangay chairman itan. Sigod anigayem ko Agusti saan aya. Wayne, agayam kayo gaya mo talaga. Wen, nagkadkadwa kami idisakbay ti pandemya. Kasta aya? Ado tinagmimitingan mi idi. Ang natungday ti amin a proseso ti pagbaknangan gapo iti pandemya. Napaya kasta ti mata na iti atao. Kasla adik kita naglabaka. Kit kita unag. Di ka mas daaw kadagiti matak no apay a red eyes. Agkamataak ngamin. Ha? Ay, kastaya. Sana ka mata na ita. Ang oray kapinarangnak, di ka maalisan. Sabali akamata da ito'y. Andaya sabali a klase ti kamata. Red eyes. Ha? Basta. Saan adag ito'y matak ti pagsaritaan ta? No di kat ti misyon ko dito'y nagbugsutan. Sa anak pala mamati ka nagiti bagbagam. Agam bareng mapamati nagtumot laeng. Makimat kan tumata. Anyat kinunam? Pirpirak kunak. Ado apirak ti maiwaras. Anya? Anyat kinunamdom? Igoy-goyod nak na dya agod. Ay, anya dya kunana anagan man? Kayat mo asawan, saan a good fire ti pudno anagan na? Saan? Tas sinumot ngamin ti mamati iti kasta anagan. Nagiti lang nga mamati launay iti kinaulbod na ah. Ala ka, di mo ibaga nga ulbod ta masair ni tatang. Mas dawak, ti kat lakada ang mamatpati. Gayem ka no ni tatang. Isulatag kun ko na, agayem na ni tatang. Ngamawan ka no ti malagip ni tatang may papankan ko na. Sa bagay, kastamot ti ko na ni tatang ididamo. Kaslapud-pudnumot ngamin ti amin ni bagbagana. Pudno nga day di nakikamkamangan da tatang kana ng agrupo nagiti mangnamnama ini iti bagbagana a hidden wealth. Ngam ayan nga da di a hidden wealth. Adun tinataya di nakauray dita. Ay, hidden wealth. O saan kit din? Kaano pa na ta a hidden wealth? Awan na ita. May saak kadagiti spokeswoman ti grupo ni Good Fire. Imayak mat dito'y nagbugsutan tapno pasingkadak ti misyon na dito'y.
Kasta ka de, kabsat? Uwan kabsat. Si Kansa tay asawa ni Kapitan. Ay, Wan. Di duming ti mister ko. Kunakun kat. Ni Chairman Duming. Saan amamati dayjay kada kami? Ado ngamin tinakita na adi na pamatyan iti ibagbagayo. Ay sus! Agbabawin to no isuntulat awan mabaginan. Anya? Maiwarasan dagijay akinabaknang. Para kada tayo amin dayjay nga insagana ni Apulakay. At dapay paapo-apo lakay nga ibagbagayo Katwan. Ay sus! Mamati kayo, tamno karaman kayo iti grasya. Day tadakkelan notebook. Isurat yo, tinagan nyo dita. Attendance dayta. Amin akaraman iti dayta alistaan. Mabinipisyaran. Ay, agpalistaan. Aglilinya kayo Di kay agiin no na. Makauray kayo. Mailista kayo amin. Mamatin sa amin na nakabaranggayan. Sumkarak amakangkang nga giti ibagbagay babae nga kuna akadwan ni Goodfire. Sa anak la nagsasao ni tay aggiin no na dagiti kabarangay nga agsurat ija attendance. Adon tinapamati da. No di kay paila mamate. Da kayo la atalo ka na duming tamabate dito nagbugsutan. Gusteng. Tatang, no kitain nyo tila nga dagijay, nakabutbutang da. No di kay mamate, di kay sumanaon. Padaksin nyo pa'y mutlangid. Saan mo't Ay sus, agpanunot kayon. Agkukuyog tayo atalaw. Agbati ni Dumeng, no saan lata mamate. Sumurot tayo ni Jepa kay Warasa, Antigrasya. Kumusta nga'y Chairman Duming? Kasla bumagbag kang nagtimata na. Kasta, kita enak ngamin agpaiso amin nga ibagbagak. Apay nga? Kasla kabuteng nak. Sa anak a demonyo, amang dimdemonyo. Sikalat mabati nga agbogsot dito'y lugaryo. No di ka sumurot kada kami. Sino ka talaga? Chairman Duming. Kagawan surot. Agbiyahe ka? Nagdakil mo itong nagka-traveling bag mo. Ni apay di ka sumurot? Nakarubas sa amin ang akabaranggayan. Anya? Kunak nga rudan. Sikalat saan asumurutan. Anyat serbim a Chairman dito'y nagbugsutan. No panawan dakan dagiti bumarangay. Anya? Sika ti Chairman. Rumbang kitdi kumaasika ti mangidaulo iti ipapanyo amin iti pagnamayan. Apay, Chairman, di mo nabasbasa ayat ti maipapan iti nabayagan anak kadulin a kinabaknang. Kagawad surot. Saan ka kumabasta sumursurot? Apay, masigurado? Di mo alilawon dagiti namati. No di kalata mamati, bayam ida. Kasla makaungot ka pa yung Goodfire. Dagil-gilap itimuging na. Talo ano miro. Mulmulagatan nakmutlatan. Kagawad surot. Marka diablo na ito at tao. Anyat kinunam, Chairman. Marka diablo. Marka talo nga inam. Marka diablo na ito at tao.
talungay ng 666. Markadjablaw. Markadjab... Ala. Agyamanak na nakariingak. Nabati batak manan. Domi, mabali namin. Nagpulo damot langan. Sino tinagpulaw kagawan? Anyan. Tudua talangar di opisina. Tatang ko nam kadilatan. Ayun kaya. Jakbat kayat ngay bagam pabigbigak launa ya katugangam. Sige, isut ko na yaw, tata. At damot basit naglakayan da tao. Amukmut kay nga dasuron mo kanyak sipod pay. Naturayak launay anagbalin na katugangam. Awan lakit kasla ibalbalak ni Rosa. Agasem umanay la pangkigkigtot kuking kati panangibagbagak nga isina na ka ni Rosa no addasan ko akayat. Malagip yo pala na kita. Lakaya kun. Iso subyak mutkat dagiti mading aramid kaun. Iso itati idaw-dawatak iti pamakawan. Anya tamok no matayak no madamdaman. Anyan? Panawunan ti panagsagana duming. Narigat no maostel da tao nga do tagsaksakit tinakam na. Impyerno ti pagtungpalan ti kararwak. Kastaman ti mayat akapanunutan. Winmet. Kasi ti dayi bagbagak ang nagpulon. Nagpulo matlangan. Nasayat lang ano nakapagdawat iti pamakawan ti apo sakbaya nagbugsot. Ewan, di pa yung sinungbatan ti damdamaga kita. Asinaw, di bagbagayo ang nagpulo aya. Ni andot asunil. Napagklan na basaguliro kan adik sapay day jay. Di putot na nila kay undong asangar. Wen, timawid mo't day jay iti day dila kay undong amana. Natay gaya man na jay. Wen, agpulo ti amin na dakas nga aramid ti tao. Matay amin na tao. Wen, ngamdaksang gasat day jay matay amatay adakas ladda. Naimagmag. Sana pakaragsakan ti papatay ti asino man. Ngamnukas iti dayang andot ay talaga ang makasarak iti katapat na. Tirigat nakit sana akatapat di nakapatay kenkwana. Asino nga rin tinakapatay no di pada na matlasunal kan basaguliraw. Ay. Pulos ka day tinakapatay. Nagkuna pada na asunil? Nagkuna pulis tinakatayan na? Wino nakapatay? Sino nga ron? Ngidlak! Ati, kalding! Kalding? Ikay man mangrabak? Ay, sana ka mangrabak? Sinang doti toro at akawin na kumaapulutanan da kadagiti kabarkada na. Anya? Naiwakwak ka no iti karabukob na yisara ti kalding at akawin da kuma. Dayjay, isun tinangurungor. Kasta ka day? Ay, sana pakaragsakan ti papatay ti asino man. Ngam adulakit di ti mabang-aran iti papatay da dya tao. Ay lakit diya. Kit amok amay saka na mabang-aran. Tamalaksid asikan ti kapitan ti barangay. Dayje pa ti maata pa ng takaw idi iti may sa akalding yaw sana ya. Uy, awan lang amin ti ebidensya. Isa balin na yaw awan na jayag. Anda akong diti balay. Ngam saan pa'y asumina diti panunot ka. Di ipapatay na di maatap nga agtatakaw diti barangay. Ay, si Carlet ti Kaldeng ti may sa kang inanitan. Masaya nga na kitinapukaw a Kalding mi. Manya nga ron.
Narigat mat ngamin ti mangitudo iti maata pa nagtakaw na awan natalga na pamanagnag. Awan pa ni Rosa. Ang mga no di magas na pa'y kanalang iti tsindahan. Eridap ko pa Anyalakit din di kastya nakairuamak. Nuag suyabak. Ilayon kon tiyagilad. Kitbulon kon tumot kan ti makaturog. Ilad. Kentortorog. Pag-isot pa nagpasyar ta dito yung farm, tanakuyom. Pwera agtudo ko maa. Nasulit to ti panagawid tan. Dahil talanga. Ala, talugayam ti anak ni Bambi. Uy, kalakyan tamay sa. Nadaras ti panagado dagiti tarakan ta akalding dam. Uy, napaduta dahil tayo talo akabaiyan kan may sa aturo anang rugyan ta. Nagagat ni Mang Ipo, ya pasaray tangda na mamangkita kadakwana. Ibagat ko mga full-time lang na para ayawan. Ngam nasaysayat mat lang no hands-on na tao kada iti tarakay. Imbagla pambaran nga umay agpaangin dito away. Wanan niya. Siyempre, naipaywan mo. Kasla awanan ti panggapwan tangag kara umay dito eh. Dahil tangarog. Nasaysayat mo't lang no pasaray umay tayo dito away. Nakayayat aboy-buyan dagiti agar Arab akalding. Di ka nga mamate. Makaawat mo't kat dagiti iti sao. Di ka man dom. Di ka gisa makasla di ka mamate itimbagak. Ay talaga asa anak ka mamati. No aso wano pusa, mamati akbay. Kasar-saritak dagita no dahi tayo sisyak apmasyar dito uy. Oh, makita nagta bumaraw kung bumalasang nga anak dahi talabang. Apay dagita? Dagita tinaysigo na kasarsaritak akasla tao, manipod pa'y kayanak da. So makaawat iti sao dagita. Oh, di ka man dom. Di ka mamatay. Tila ibagpagam. Ni ala, agarbisan. Agarbisan pa isa na. Intaglinong hindi kalapang. Matudwanan dagita kalting. Ay, agarbisan Bambay. Inkay aglinong ay. Ni, ala, makin inunamat ka datan dagita kalding amapan iti kalapaw dumeng. Imbagak nga ruda na makaawat na iti sao. Di kan tumot mamatay. Dandanin di kasangay mo bakit? Anya ti plano, mamay sagana. Kano kaya ay nagplano ang agisagana, ano kasangay ko? Ay, wala niya. Ay, nilatan rusa, tagnak na ka, mga gisagsagana iti makmakan, numadanon ti kasangay mo. Kasla iso ti agkasangay no kwa. Diyak na kairwaman, ti agisagasagana, iti anyaman na makmakan no agkasagayak. Tadi mo't insigsigod dagiti dadakkel mi ti kasta. Agsagana ta para iti kasangay mo. Ay, awan budget ko para iti data. No addaban, mamamin santon ti panagsagana inton kasangay mo. Mabayag pa iti kasangay ko. O di may mayat. Tapno apag isundaman na yun ng ti budget para sa gana. Kaya't kung nga ron ngagsagana tayo matita para iti kasangay mo, siyak ti makamoy ti maparte, kasaok ni Dumeng. Anya? Ni Dumeng, ti isturbuan. Ayaan! Kasaok lang, taila ko na jay dua akalding da, tagatangak.
Aya. Aniyan lakay. Ang katawaam. Di mo pa'y lakit iba nga makasidsidaw na makapulpulutan kay tikilaw na karnit kalday. Adaming ditan pambaranti kasangay mo bakit? Aniyan ko na kahit. Nay, da kayo matgayang kagawad. Kunaklano ni Chairman Doming kinaglogan iti tricycle. San nga gluglogan iti tricycle day dyan o may ditoy. Ad-adaan na ka motor no kasadot na ti mangmaniho iti owner da. Nay, huwa na niya. Mas dawak mat kada kayo, Chairman. Nasaysaya at matla no imaniho yulangan jay owner da Chairman Doming. Tapno di kay tumat lang marigatan nga gawin. Ang sanen, lasong-lasong di kalsada nga agturong ditoy, sakit nagtapok no kasi akalgaw. Ay, sa bagay. Sa may siya, kababain mo ti manugang ko, no katap-tapok ton nga sublek yelugan na. May mayat-mat lang amin numasan sa na mapaandar tidugan. Ang amtay naka-stack kuma Aya. Uwan. Ay, Chairman, anya gayam tigagarayaw. Di ka man chairman kanyak. Manggusting ko ng blatak din. Ay, panagram la day jemo, Chair. Ay, manggusting ko na kuma. Ay kasoy na bumata nga kiti kaldeng, nakasao ko ni Domeng. Apay, ada okasyon nyo? Kasangin ni Sufeng itong Sabado. Umarti tayo man iti kalding. Ay, sos, mayat Hey, manongay akalding tigatangan nyo. 5, ay dwalaeng. Ipilyan na kiti dwaan na lulukmag. Dolaang? No, may pamuspo sa matalo na saya at may... Ay, Oh. ay awan Saan tayo may ilusot na itakin Chairman Doming? Kasta man ti kayad ko. Kunaklan numayat kay Jimbaga. Madeti mang luko. Talaga, mate. Ay, mamati akiti karma. Ure awan makuna karma. Tinapatag na pudno tayo. Kinasaya at tayo iti padar tayo at tao. Alan, kumita kan iti dua analulok magkadag iti agar Arab dita. Ay, kasano da ito yan kagawad? Nakaat-atap mo't tundag iti kaldeng. Apay ngay. Awan mo't masitgan kadakwadan. Ultimo dagiti orbon. Kasla nabilindan. Asa nasumina iti kutit tinada. Kasano nga makatiliw tayo iti maparte? Ay. Sana mabalin. Asan ta makatiliw iti maysa amayawi ay iti mayawi ko kuna kuma. Maparte inton parbangunan ti matiliw ta. Ay, mga no binilin mo't ida ni Chairman Domeng nga awan agpatiliw kadakwada. Anya? Mabilin aya digiti ngidlak isi kaldeng. Ay, kano may mabilin na ida. Kanayo na matakasarsalita dagita akaldeng no may pumasyar dito. Anya? Wen kagawat, mamati kay manuno saan. Makaawat dagita akaldeng. Dagiti launay turo. Ne. Ay, kasla makaawat na ngagpaiso. Nung kita man dagi talo at turo. Nagaabay da ako kita dito. Nung nga ay buntay da kagawad. Anya. Ay, di nakiramraman ngagmao yung ipoy. Hawagak ni Dubing, tao may dito'y. Isutag tiliw iti dua akalding ama parte. Kasalungatan. Sa anak ka makapanaw dito opisina tatang. At dadaa po mayor. Anyaya ti problema dita farm. Dagi kalding mo. Awan matmasid kan kadakwadan. Yayabyo di asinda Umasidag-dagitan. Anya pailat makunam kat ikamkamatan ni ipo di nakasako ng asin. Insiwat mo ti panagtarayan dagi tiliwan mi kuma. Anya? Oh, imposible Kabutang dakit din tiyasin, kat biyag da na ita. Ay, kurang dagiti kalding mo. Itarayan dati asin. Ay, anya gayam tayo magbagayo? Ikamkamat ni Epoy ti asin? Wen, umay ka ngamin dituyin na. Talaga asa na masit ka na giti kalding. Sika lang aabudan san di kung mag-asidag ka na kwada. Dangarod mayor, adda na dito yan. Kasarugarudan. Apay ni Epoy?
Kaamumot dagita kalding. Di na masid ganita. Kakulit ka. Itartarayan da nga ron ni Ipoy. Sabay nagsakit kita dagijay turaw. Kasta, asos. Di lang harudan pilitan na tiliwan nida. Amangan no sangdun na kayo. Kasta, di ka makaumay. Lukas ka sa no, orayin da kon. Umayak, apama na makapanaw na mayor. Bye. Nagyaman ak. Adda da mayor di tarwar. Saan damot nga taanang yun, ti bagbagak ni katuganga kita. Ay, apa ngay. Naglukon lagi di kalding. Saan damot masit ganan. Sa bagay, pudno ang makaawat dan iti sao. Nang nagdangat aja saritaan mi kan Rosa iti imay kami dito nga da maparte akaldeng. Alergi iti lapayag da ti balik ka sa maparte kas kadakilawin. Rosa, ada awag ni Tatang Mau. Inawagan nakmat ni Domeng. Mapanak ka no ijay farm. Tabarang no siyak ti makaasidag ka dagijay kalding at tiliwan apartyan no bigat. Kastamat ti ko na ni Tatang Mau. Kuyogan ka kanumot ang mapan ijay. Mapantay nga rodan nanang. Saan, Rosa? Anya ti, saan nanang? Saan tayo na agparte? Tawan mapasama ka selebrasyon para birthday. Iso, awan titiliwan na kaldeng. Agpasugnod kay samot tan. Sa anak agpaspasugnod. Tasigod mo't sa anak agsilsilibrar iti kasangay ko. Naku na ngamin ayang agpartida iti kaldeng. Sa nagtiliwan na kita agtataray. Ayat nga rodmat ni Tatang kada kayo. Sagot na ako na kuma. Ay, awan day ta, Rosa. Makasidsidalakit din ni Tatang mo iti kaldeng. Iso akasta. Ikot kasangay kung tikas la pangigapuan na dita. Agur-uray nga tan ni Tatang. Awagam kit day. Ibagam asaandan na pagproblemahan dagi jay tumartaray akalding ako nada. Nana. Alahan. Awagam ni Tatang maun kat ibagam nga agawi din. Chairman, pagsasaritaan da mayor ti kasangay ni Nana suping inton bigat. Ang mga numakapasyarda ka numutlaang. Uy. Imbagak ako masyarda. Nadamag da anapan ni kagawad gusting ijay pamyo kat mangyawid iti maparte no parbangon. Dinamag da no sa dino tayo ni katugangat. Isora jay. Imbagak anapan ijay farm. Gamni. Kasano kaya man? Inyawag da itay aldaw saan da makatiliwit kalding. Aya? Nakatap da kanumot tayo. Awagak man gayam no kasanon. Ala, no awan mayawid ni kagawad gusting apartsin nyo. Ay, kasanaon. Sana mabalin nga awan may sangput da. Nayawisin ka na mayor ti umay da pan nakipangal daw dito inton bigat. Mabitlang taawagak. Sapay kumaata. Nakatiliw damot laang ang chairman. Kumaa. Hello, Domeng. Ay, awan dan. Magsangit kayong matandatang. Apa yan? Asino ti awanay? Nagijay kalding mo, nakaruar na iti bagod. Timakis dami na yun. Anya? Umay kang aminin na baring masurutan pa iti tinurong da. Timakyas na gaya kalding kaw. Ayan ni Epoy. Ay, yakpat magitan ni Epoy, yan ang surot ka na gijay. Nagkukuyo, kakalding mo at timakyas. Kasalungatan. Kasalungatan? Umay kang aminin na. Tatang, umaya ka. Makamu kayo pala dito opisina, kagawad minang. Papanam, chairman. Inak makipagkamat iti kalding. Pengatan. Ultimo siyak nga amo da. Itarayan dakmut kan lagi takalding kaw. Bambay, bagam na kita kakadom tag subli kayo ni Farm. Siyak ti kasaom. Amo Domeng. Nagsaw ni Toro Taraki. Makasaw dagiti kalding kaw.
Nang meti bagbagayo. Agparti kayo iti kalding. Agsasao ka? Turo tarake? Saan dangan nga mo? Nagtutulag kami kadagiti kakadwat akalding. Apay, anya ti... Kartarang nanda kami lagayang tapno adda partin yung ipapulutan. Nagprotest na kami akabayan na kalding. Ha? Ures ka? Beauty bombing? Makasao ka kasla tao? Naglalaing kay gayam? Saan kami ako nang naglaing ka nang isulsulo ka na kami. Iswa, nalalaing kami. Ay, maragsakan na para ka na kayo. Saan kami naragsak? Agasam, paspasikogan na kami kadagita toro ako ng mga kakataraki akalding mo. Pagan anakanda kami. Tapno dalaan dumadakla para sa niya. Nay! Nya bailat ko ang duming. Sang-sang mo kita kalding mo. Kat tumiliw kan iti parken tayo. Padet kadagwa. Ay, agsubli kayo! Na kayo akalding! Agsubli kayo! Subli! Nanay. Natagtagaihinap ko na kalding ka.